Muchumurikiri kuna gukwandira ndonsi asobereta somuga sobono chinga kichingo kwaligania semesa yamangana majya nyarugo kumanyagati yari twabereto gukwaliganira kurwa sema mbeho gachinse chigabono litukirigania la misista likomene Isano na Ibere umutinyi kominomo omububere na merongebere nebere na mange habere kana ayu asenchira yo bwengo cyukumanyi Ibere cyabono olito kubwatera nerego terasumu na bwemanyeryo higakuru kwa Joshua Auta ilitera nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Na ni gotoko chaka kurwa igase kaunti ya Kisii na kumulekera mangana kurwa sensemo yekegambero bono ni gasiri tukulia kabere ekina kibwatere ntumu bunge okitu cha South omanyekantabuna Anthony Kibakendi oyu abaga ko bwobo choli bo mwako oyo igago terase kyama kya ODM ni gekina ya yasiri tukulia kabere kyabake gotegererwa abwa sobo saitu abukuli wa asokwa melyo choli Anthony Kibakendi uno mu bunge okitu cha South ni gochinga kyo oyu kulikero kyo sekiama kia waipa omanyekantabuna Andrew Maubiga ikase bwase ekigambero gya Kisii erikonyara kuruwaye asokwamereria obuyibwaye mubungo yo Anton Kibakendi. The heading should guide you, the ones at the top. 19 what? 190? 190. Independent candidates, stroke political party agents were ready. Yes. And what do they confirm? By signing this record? Well, the people have signed. Yes, please read out to court Roman number 1. What is being confirmed? The polling station opened at the time indicated, but I can't see my agent or wiper party agent. So that we're coming to that. Let's go to... Repeat that again, it indicates on polling station? Yeah. What is your answer to the question? I said that people have signed, but I can't see my agent or the wiper party agents, any of whatever nature. Yes, please read out Roman number 1. What are the agents confirmed? Well, with those the agents, the polling station opened at the time indicated above. Mr. Moog, I know what you've said, you have said, but you're not seeing the agent on this side. We are coming to you. So just read Roman number 1. What are the agents confirmed? I will even ask you after this if a wiper agent is coming. Yeah? So Roman number 1, what is being confirmed by the agents? My agents still repeat my response and quite honorably that if this be the agents, they say the polling, this paper indicates the polling station open at the time indicated above. Na go tigana na robochi romoncho mulikerwa ikasense meno muwakiri George Morara igase county ya Kisii ni governor abodi bali bachoro na gotiani gwa ase county ya Kisii kurobo korre bwabo asenchire wendete andiga go chamotoka biroka maiga yogotiani gwa likonyara go ikirania emeremo yabo ase county na guchasa menyebe county ya Kisii nyiro mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati ni gwa togeta malite komija ba wazire aho banasaba wazire kienda babete bagwetigwa oigo mu governor we county ya Kisii ni go tukuligoroba igabwa tugeterete rinde gojase komite bunge konyara ko mulingo liye konyara go ikirania ba waziri komi aho bachorwa gucwekera imirimo yabo ase county ya Kisii. So aba waziri aba bachoretwe bono nega sutete bake tuligerina ngayi obo koreri bole ngayo bole meru bwarenga se kuru maega nani kikera amentu ge koreri ndege kore county yeito ebe county ya korera kana koba yo gokora amagenderero no komenta chisemi no boamate obuya ase enseyeto yake so ase ko kurwa sentene ine gosa sendigereti uno mchangamuzi mwamangana ye katiba ne sheria bonwe ga siasa Kisii ya chakire ekigyo katuratake nkerina ama waziri ayachoretwe aba advisor aba mugambi simba bachoretwe mbatwara mbebe mbatwara na nobo kenyomba bago chotwara bakorere kinyomba cyonsi cyo mu Gusii amagenderero asumo umusike Simbarati n'amawaziri yaye
n'aba MCA abantu bonse pi tubwaterane tokora magendro tutabwati umupaka bwenyomba ekabira erangi obotaka obotenenku tonchore county yeito ebasiji county chirichibwa chirekereleza sense yeito nago tigana na yubono monchumo ligerini gobono ense ya America kurwase ense meyo abwatani kurwase ense meyo ya America nigo bagendere togotarre chiskuru aho aiga sense ya Kenya county ya Kisii tigana maiga abwasa abwatani abo kurwase ense ya America batarre chiskuru aho echibono chiskuru chiricho bobundi ya university amone college litukurega roboigo nigo batarre university ya Kisii boigo skuru ryo bobundi ya Gusii Institute abwase bateberu namba bwatemero beriye bijako chagaiga asoro ngoro Gusii anase county ya Kisii okwana chinga kicho kurwaso mucho busongo niko batero buneganga yabene no gusira aborokiwa ane bali basomera mangana yobunchirya anene ase chiskuru chito chiskuru cho bundia college na boigo university. Kwa majina naitwa Dominic Obadia, natoka Civility Travel. Nimeshirikiana na kampuni mbalimbali kutoka Marekani nikiwa na lengo moja ya kujaribu kuleta msaada ama namna ya kusaidia wanafunzi wetu katika vyuo vikuu, National Polytechnic, National Universities, ili waweze kupata msaada kwa sababu tuliweza kutambua kwamba wako na uwezo waweza kufundisha wanafunzi na kuwapa motisha, especially wale ambao wanafanya masomo ya biashara na asua wakati wamemaliza shule wanakosa pa kwenda. Wako willing na wako ready, wanataka kusaidia wanafunzi ili waweze kuwapatia that connection ya kuwa connect na kampuni mbalimbali ili waweze kusaidika na pia kuwapa vitabu ya kusoma, na zaidi ya yote wako hapa kwa kuboresha maisha ya wanafunzi katika Kenya hii. Wanafunzi especially kule Kisii National Polytechnic pamoja na Kisii University, jana tulikuwa kule, tuliweza kutambua kwamba kuna shida ya ukosefu wa internships, pia kuna ukosefu wa karo, pia wanahitaji kupata practical examples when it comes to the job market. Yeah, David Fagan with Top Talent Agency, and we represent business owners, business leaders who are professional speakers and best-selling authors, and we're bringing them to various countries, various organizations and schools that we feel have the potential to break through into new markets. And so we're looking to help get real-world experience into the schools, real-world experience with the people looking to find a job or start a business. I came to Kenya first 7 years ago and fell in love with the country, and I've been looking to come back for a while. So I brought back some of my clients, also my business partner and wife Isabel, and we're just excited to be here to create opportunities for this amazing people. Na ekiombe kyogotuka obukurumi EACC niko kegendete no muyegabene hase county na Nakuru asabagendete kuroba semi bwabo gokyase byombe aho ayasenchera yokonyara kubamanya chinchira cyokonyara kurwani obukurume gasense ya Kenya nobuye bokurwani obukurume kolengane ekiombe kiboyigo niko barogotiro kurogotinde gochiya saba Kenya ne bali bagotumekera amasakara so kwenyorere meremo atanchiri nabo igatari yekene niko chenge batebere bunonde bwensero anyoroka tumugeta amasakara yobo mubone certificate chiya ya soko nyara konyore meremo nigakomukirige tambukero kiri chiko nabayigo nachikwera nchibase chonzi chiri abereka wako no mushahara maega yo gutumeka masakara yoburimo. I'm Commissioner Colonel Retired Alfred Mshimba, and today we are happy. We are in Nakuru County, and basically we are here for collaboration with cooperative societies, and the main objective is to build capacity for cooperative societies in prevention. As EACC, we are here to use our soft skills. In all counties, we do have public service boards, and it is their duty to ensure that before they employ somebody, is that they verify all the documents which have been presented by the various candidates. And there are institutions which you can easily verify those documents. We have our public universities, which are the authorities for verifying those documents. We have the National Examination Council, and EACC is collaborating with these bodies. We have already issued advisories to the public universities and the authorities involved. And for the individuals, let them know that as an individual, if you use a forged document
to get employment and you are caught in that exercise, know that the consequences are there, because one of them is that you'll forfeit all the monies or all the salaries which you have been able to be paid during all that time, all that period you have worked. Go tigana na yubono okirena nse kubore ndi asense mwe Nairobi yeye kutoka se county ya Nairobi niko kwere tomura iwenso mske William Samoei Ruto konyara kubolia nsemo yobole ndi se county ya Nairobi kobekeke tambo kerogeisa ine anaso konyara go sirio busalia obwarokane komenta asense mwe yobosaga ni pomo gasoigoro nabo ne Chinsa chia botuko Ruto ko kwandi tukolegoro maga yokomera na go twarega ikaro amo na nsemo yabalindi ni gate bire buna ambachikoneke county ya Nairobi konyara rekolendo wikirano niko chinga kechibona nsemo ose kyombekerigia jesio kiaboriwe koimuke getambo keregetinde asibali bara abasalia se county ya Nairobi na gotinyobolende ase county yo Ruto boigoniga bori nsemo yobolende gotumeka chinjira chonsi kolenganeli chiko kwaneke bunango siribaro bosaga ni amono boibi ase county ya Nairobi. We cannot allow criminals to overrun our cities or any part of Kenya. We have given you the instruments, you have the backing of the law to make sure that we deal with criminals firmly, decisively, conclusively. Musingoje mpaka askari wetu wakawawa na wakora. We must deal with the wakora before they deal with our officers. Sisi wengine tunaweza kujitetea, lakini wale wananchi wadogo wanagandamizwa na wewe ndio unabeba rungu kuwagonga. Let us fight with bandits, crooks, criminals, and I'm telling you we will support you. Na go tigana no robot rubona bali mibe mesiye kurwase county area ya Bungoma ni gobe murunganiria nene asogotigwa maiga ni go chinga kechi baburi serikali ko ene kibunangusira balense meyo anaseke melikiri kimese nona boni go batebire buna maiga yoko mobeka samaliko chinga ki omo governor we county ya Kakamega Wycliffe Oparanya arengo munyakiro bwa governor ni go babegetenso ko iwana asoko kinya kemeliki mesi nabo igo chinga kibono omu waziri wobulemi Peter Munya alenga semeremo yahe go bagote buna wekiraboni gambara konyeka yego chinga kechibabori serikali koligelia abali mbemi sikuru asensemeyo na goikirania okogani kwabo. Sisi matarajio yetu kwa waziri ambao tunamtarajia kesho kuja kwa kiwanda cha Nzoia yatakuwa tu ni kufuatilia hii maneno ya task force report, kwa sababu wakulima wameumia kwa muda mrefu na shida imekuwa malipo, miwe napandwa bila mbolea na mambo mengi, na haya yote tuliweka kwa task force report ambayo ilikuwa chaired by Oparanya and Mwangi Kiunjuri. Kwa nini mpaka wa leo hiyo report haichawekwa wazi? Na tunatarajia akija kesho, mbali na ile manifesto ambayo walikuwa nayo hii serikali ya Kenya Kwanza, sana sana ni kuangazia hiyo maneno ya task force report. Hiyo itahakikisha na itasaidia wakulima wa miwa ambao wameumia kwa muda mrefu sana. Pia tunafikiria ya kwamba hii report ya bili ya sugar bill ya Monyinyi yenye ilienda Senate, tunafikiria ya kwamba tunaomba waziri akija pia na boigo habara ibechi kanisa ne kurwa sensemo ye Dorite kutoka se county ya Wazingishu niko bacha kiromoro beli benne bogo sangiria ndagara elikonyara kokonya chinsemo chezali kwenyara igasense ya Kenya chibono chikunde mono nomora kera kubwatekana no gonchorere kwelire habara yabechi kanisa niko no baruro kubulia gochia sabara ibande na bwatani abanya wesoke na konyara kurwa bokonyobo chinga kicho igabara ikorwa se dini yege Islamu niko bono baburi abakristo mo na bara ibande eliboigo kuba bwatsi yakoneke bunankuru bale ndagara chinga kicheli samura liabo echira konya bakenya bali bagendrete gutokunwa n'inchara mabirata yo kubwatakana no wakwa no murakera. Kwanza wacha tuseme tumefanya mikakati ya kutafuta chakula kuwasaidia majirani zetu, ndugu zetu wale waliokabiliwa na janga hili la njaa. Katika mafundisho ya dini nasema si muumini kamili jirani yake anakufa na njaa na ile hali yeye ameshiba. Na kwa kuwa mpangilio kamili wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuleta duniani akaweka kitu inaitwa zaka.
Ndio maana nikaita maimamu wa kaunti ya Uasin Gishu kuhamasisha waumini wakati wamevuna wakumbuke kama kuna fungu la 10, na fungu la 10 hili tutakapolikusanya kwa njia ambayo kwamba ni mzuri. Ndio warsha hii tumefanya mpaka na hisabu ya kwa mtu akivuna kilo fulani ni kilo fulani itakikana atoe zile zaka. Sasa zaka zile tutakapozikusanya na gochia ko yakora senchira y'ubwenge Isano Ibere chabona mugasoni gobono homuyegabo kurwa obosemi guru y'uchiro ko birengereryo oganda tokolekana Ariase County ya Mombasa kolengana abwatani kurashye kanisa aho baitandi chimibere ni gobagendete kurwa mohorokeria gocha samenyi bensemeyo anene enchera babwenete kurwani gocherana ko birengereryo egento batebire kegendete ko bachanda bange Anase County ya Mombasa. Na tumejifundisha ya kwamba ili kuepukana na hali hiyo ni kujitambua ya kwamba ni binadamu. Hatukuja kutoka mbinguni, tumetoka katika ulimwengu huu. Na kwa hivyo challenges zile zote ambazo binadamu anapitia, pia mchungaji anapitia zile. Na tuhakikishe kwamba ule ujumbe ambao tunawapatia wale ambao tunawahudumia uko sawa. Na huu ni ujumbe ambao unaleta taharuki ama ambao unaleta watu kutoelewana. Wale wakienda kanisani wanaambiwa hivi, madaktari ni wabaya. Sisi madaktari tukiwa pande huu tunaambia watu wa dini ni wabaya, hawajui. Hiyo tunataka kuacha kabisa, tuweke kwenye kikapu cha sahau. Viongozi wa kidini wenyewe ndio walituambia Umuchumo likire bono hayungati yari atogendete kukwariganira boigo chikora gikomiche bono Margoba asenchire yobwenge ningira na semesega nyare okumanyi bunagendete kokolekana na gwataka kuro chingongo chonsi imme na isiko yorogongo rwaguse olitwale kubwatana nere gwetira somuno hwimanyereryo igakoro kwa Joshua Auta na boigo bona Abigail Nyanchama igatoretera mangana yoko nekina chibicha amunelyo gicha wikira senchira yobekero mbiamuno muligereria asogo chora ko yatengera kuro Ndizi TV gendera gotobwatia gwetira semelia mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na boiga ensemo ya YouTube na bogotona buna Ndizi TV News tomerane Chinsa ikomi buna botambe literane nchenkoro Vincent Onyancha. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Omwancho muligereria umetoboso kumbora bokobo ke bogocha bwasaria maskani egirafu cyao cyandansi kwa nyoko kembua ogendo boiri onyoro komenta manjeriko Gusii omageni onyoko chabuogo anyoro gweka go kwarenge bikorto bya magani Chingero na papa antiviral asukumanya chipend nabanyangiro burugongor Gusii kurwa chinka gichamagiga goika bono kira ritukuria Jumatatu goika Ngoro ko papa antivirus umumuri ko koletera chingero butambe ko ritkuria Jumatatu weka Ijumaa kuru saa 11 mpaka nseme ya Margoba umwancho ndigiriti no maitege tsini geito nambeyemo kia Ndizi TV bwasubo mu Gusii ase litoka ligo toka linganzu litoka bokunywere chai litoka bokulira mukuma so bwasu no bolo kunye kulia papa kole na papa umerana na papa antivirus ime ya Ndizi TV Kenda goto kwa chigabwa seketa tsini geito nambeyemo kia Ndizi TV oyo mpapa oyo Yesu M-Star Electrical neduke koni ebintu byogotumika estima byechingencho ao bunachi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes emisumari ya steel chi sockets chi screw chi wire chi circular boxes cutouts adapter boxes dropping cables
cables, consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time-sheet glues, contact glues, wall plugs na cable clips. M-Star Electrical mbabuate Chinsa yechinde asumu chibuo Yugis opposite KCB Bank na boigo asumu chiosuneka imeyumu chukisi nigobare aseste chenene yechi bus angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enoti Isano na Ibere isato Isano nemo isato inye Ibere Isano na Ibere inye marakabere Gusii enoti Isano na Ibere Isano nemo isato Isano na Ibere kianda Ibere Isano isato Isano na isato M-Star Electrical orogendo rw'iki kilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwese abarya yobonjoria nigo tokurigiriria inakiekerengererio kegunchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari